تو گرتیا هر جایی به چار دستان به جایی تو گرتیا هر جایی به چار دستان به جایی گلام نوانه وانه گلام آواکان یا زلاله گلام گورورن دو دلاله گلام دل جبوت دناله گلام گلام نوانه واله گلام آواکان یا زلاله گلام گورورن دو دلاله گلام دل جبوت دناله گلام گلی خوزگن یتمه از خمره وینتمه هر دم دل وینتمه از دل برینتمه هر دم دل وینتمه از دل برینتمه گلام نوانه واله گلام آواکان یا زلاله گلام گورورن دو دلاله گلام دل جبوت دناله گلام گلام نوانه واله گلام آواکان یا زلاله گلام گورورن دو دلاله گلام دل جبوت دناله گلام ساعت خوشم بیجم بدنگ نور حیات سلام صباح بخیر روز باش تماشاوان ایجا اون بخیر هاتن بر اکران TRT کردیه داویا و هفته خوش دست بگه داویا که هفته خوشم در باز بکن و که هر هفته به هفته جلوه داره امیدی سر مجارن خوش بسکنیم به میوان هجار هلبت parçayı ki bername ama onun helbet und karın dise peyami خوش میره بشینن اما ایرو سر دیروک باخون از باورم دیروک دنیای ده جهان دش با هر کسی گرینگه لورا انسان کوان بجن دیروک آخوان نزان بده بکو پشرو جا خودجی ام شاشی اب کنه وسا پشرو جا خوش امل گوری و ساز بکن چه بر وی می بحثا دیروک آخو بکن می بحثا وان خباتن کو د آرکولوژی ده درکتنم بجن آرکولوگ لسر وان دسکنن بکم گله کس نزانن او چه دکن ام وان دبینن ام نزانن کو آرکولوژی نفسه او کلانن کوتین گرین ام بحثا وان بکن ام بحثا UNESCO بکن UNESCO چیه چما قاسی گرینگه او چما لسر وان تشتا قاسی سکنه می بحثا وان یکی بکن هلبتون جیکارم پیامی خوش مر بشینم نمره همه اجوره بیجم 0506 657 5362 ببینم روند کارن تشته کون مراق دکن دبی کون خونده کاری ما هبیم بخوازم و بشه بخوینن امی واناجی لسر وان بسکنن کاغلم پیشنیار بکن ام چوارل بر زارو که خوبه کنج بکو ترکیه براستیجی جغرافیه که اردنیگاریه که گلکی مزنه و گلکی دولمنده اما یک بیک لسروان بسکن اویده میم قط ندن سکنانده نه سامپر مراق دکن گلو UNESCO چیه انگو آرکولوگ چی ایشی دکن نه سامی بحثوان بکن از میوان خوب بدم ناسانده نور حیات سلام تبخیراتی سرچوات هاتید چای باشی جیز میره حیاور تبخیراتی هم بیجید
سپاس دکم مالتا آوا محمد احسان اصلانlı müdür çandu turizme batmane tıbkhirat imam müstesar çavahati Nava xîredabin spas dikij ve tevara mal ava be ve mejikire meyvane xo em jî hatine vede gelek keyf xweşîne. hem jî gelek keyf xweşin bahatin ava ve em bejin mazubani ava inşallah meyro ser tişten geleki heca baxmin bu taybeti Ali Batmane neyse inşallah em bejin Müjdat Gizligöl müdüremiz ya Diyarbakır tıbkhirati serçavahati Ersera serçava ji bo her tiştî ji bo TRT Kurdiya spas dikim. em jî spas dikin malava ava Profesör Doktor İrfan Yıldız o akademisyen o bixwe em bejin hem li ser vî işî wek akademiyawî xwendiye mamosteyî işî hem jî vî işî bixwe dike tıbkhirati خیر خدا تا خدا جارسی çawanım baş گرک سپاس İnşallah em bejin baştır bibe zeb destura be mamoste Müjdat dest pê bikim em bejin ka UNESCO ma bahsa UNESCO'ya kir niha gelek berhemen Türkiye jî dedin hani seran sere dünya UNESCO'lu tiştên giring û em bejin tarixî dîrokî xwedî derdikeve dest pêke dest xwazim bejim UNESCO çi ye çima wqasî giring e paşem berdewam bikin. Ewlî ez behsa şerê cîhanê a duyemîn behsa wî bikim. Şera cîhanê da gelekî bajarê kevn, gelekî ciyê qîmet, gelekî ciyê dîrokî zirar didin, zirar dît. Ji bo wî piştî şerê cîhanê a duyemîn 1945 da UNESCO ava bû. Ji bo çi ava bû? Ji bo ku dîsa ciyên dîrokî, ciyên qedr û qîmetin bila zirar nedin, nebînin, bila bidin nasî û wana ji cîhanê da her derî qîmet bibînin. Ji bo wî ava bûye 1945 da ji durazî hêdî Türkiye beşdarê va UNESCO'yê bû. Ji Türkiye zî gelekî ciyê qîmet hene yani li dünyaya da em bibin gelekî serî daye. Ji bo wî Türkiye zî beşdarê van UNESCO'yê bûye. Aniha 21 heb li lîsteyê UNESCO'ya da ciyê li Türkiye'ye. 21 heb ji Türkiye henenim. Viya gelekî tiştekî baş e. Yani bir geçti tiştazlarım 1154 berhem de listede henen hay 21 ciwan jî em bejin Türkiye'ne. Türkiye'de humar zî yani gelekî baş e. Ewlî li navbera a em bibin heremê me da ewlî li Diyarbakır beşdarê van lîstê bû zaten. Dura berhem awil a Diyarbakır'e. Kîjan berhem me pirsin be demek. 2015 da baxçeyên Hewselê û em bibin kela Diyarbakırê bircên Diyarbakırê beşdar bûn. Dura Göbekli Tepe aniha zî du heb zî em bibin namzetin. Yekî Zerzewan e 2020 da beşdar bû. Yekî zî Pira Malabadî. Belkî mêvanê me Bahsawan bikin ez bawerim. belkî behsa wî zî bike. Li herêmê êdiyem lê dinêrin pir cihên dîrokî derdikevin û gelek kolan jî tên kirin. Ji ber vê ke zêberî xwe bidime Profesör Doktor İrfan Yıldız. Niha li herêmê gelek xebat û kolan tên kirin, mamoste jî bahs kir. Niha xebatê li Diyarbakırê mesela waya dibêje kelha Zerzevanî ve namzede ku bikeve lîsteya UNESCO'yê de. Ji xeynî ve gelek cêdî hene. Tişta ez dizanim ve Göbekli Tepe angu em bêjin xirabreşkê li Diyarbakırê jî ciyek hatiye dîtin. Kolanên çawa hene niha li Diyarbakırê? دیاربکر تاوی به سالای کلاند و دیاربکر کلانا اول د سال 1601-62 da sergire Amida'yı Kasra Artukaya lüede despekiye perak de hereme de baraj şey bu barajı le kolan kirne anaji de Diyarbakır'da le penj ciya kolandı ve evya Amida'ya ama Amida'ya estkim kolanavi kela Zerzevan'e kela Egle'ye Kote berçem kem ceradven çay önelüye de kolandı avadın eji le kulpe günde kanika ana kolan heye van saladad ve tabi gavak emel herem ednerin helem pır keme pırji zahme de van sale neza ki van kolane ku nu دیروکا دنیای اندی اکتبه یعنی
ve digere degişti ve ana proje Göbekli Tepe zanın. Göbekli Tepe ber reklama ve baş atiye kirin aslında jöye de emzanın. Aslında Kortik Tepe hel bismillah Hocayme Vecihi Özkayal öde kolan kir. Hem Kortik Tepe hem gire Hasan Keyfi divan her du ciyadaji kolan çe bu berya zayne de 1500 sal bereda devra jiyan dest bekiriye ki endüsa tam tespit bu. Ana ser cihani en ciye kem aslında Kortik Tepe bismillah. Yani berya xarab reşkiyan Göbekli Tepe ev Kortik Tepe heye. Tabii Kortik Tepe berya Göbekli Tepe'ye geri Hasan Kefeji berya Göbekli Tepe bera navanda yani jiber reklamı em xarab reşke zanen. Sala yani Göbekli Tepe pırtte naskirin jiberuye ana öktü de navanda neze 7 sali ökeye yani farkı de nava yani 7 sali berya xarab reşke çebiye. Neze 5 sal farkı Göbekli Tepe'de. Ana yani hatta ana meavazanu insana avul ku emdven avcı toplayıcı yani neçir dikirin. Halbuki de kolana kut Kortik Tepe'de hat girin. Kolana kut Hasan Keyfi'de hat girin. Döve da indi emzanın aslında yani insan hatne ser riye dünyayı emzanın da Hazreti Adem virda insan sen riye dünyayda ruh avul da aslında dest hem bir jot giriye hem neçir giriye yani insan tek avcı toplayıcı ne bu ne hem döven tarım hem döven avcı toplayıcılık hem neçir ki ne yani de hem çandini hem neçirvani hem neçirvani heye yani digre Hasan Keyfi'de me Japon ara me kolantkir Abdüselam Uluçam hoca me seroki kolane evu duye da yani berya zayne kömdünce yani ji iro 12,500 sal beri awan insana hem nisk horne hem cehorne hem genim evana dertketin hestiye ruviya dertket qelçxe masiye kuneze çemi dijde dertket ana van kolana diloka heremeda pır girinkin ana amidayı kolan etkim amida likede amida dinavkela Diyarbakır'da dındre müzede ya gerek tam karşı Hazreti Süleyman'e amida heremeda aslında girke pır mühime her devrede paytaxt heremeye ana liser dünyayı em bajara bidi evka grup tıkın yek evet ku jiyan biye o kadiyaya evana ki janın işte Kortik Tepe ve enkem Kortik Tepe geri Hasan Keyfi Göbekli Tepe usa öktü işte Kote Berçem Çayönü Çatalhöyük evana ne evedin işi ser dünya dünyada bajara kemi ku jiyan sürekli devam ki. Her jiyan yani her jiyan devam ki. Vana da ana de bajer permihinim yek erihaya şehri Filistin'e yani yazda 1000 sale jiyan devam kiriye. Evet dineji Amida'ya yani Amida aslında emdiven Amida navi devra Roma'ya navi yani Amidi Amediye aslında navi bajarekem evji ne 1000 sale ek devam tke dünyada şehri en kemi duyemine. Yani destpeka Ahmed'e emtkar mı sabecin? Destpeka ambejin ku bajarvaniya Ahmed'e jur destpetki. Emtkar mı sabecin? Bajarvaniya Ahmed'e nava bajar ava Ahmed'e ne hasar sal beri da deskiri hatta iro devam ki yani de her devrede Ahmed'e da jiyan heye. Evk nebiye. İnce kolan tabi kolan mühime. Gavakut kolan deki aslında tınızanı beni arde pırzakme tınızanı evet çe derkeve yani pır tışte devlement dertkevin ana küci kolan etkin khasra artuki yani kuemdven divanxane kabul salonu mekanı kasri hem dertkevin hem de eseri pır diloki dertkevin çe dertkevin bahsavan esera bakın inşallah bir destura ve zeberu xabed me mamoste meydi Mehmet İhsan Aslanlı müdüre çandu turizmiye batmani magot او قاس بحث هسکی فکرن ما گفتم بحث هسکی فکرن هسکی شی جه کی گله کی کوناره و جه کی گله کی هجایه نهال batman خباتن turizmi و خباتن arkeoloji çağı devam tık. بله. اون جزدان حسن کیف اسکیفه
لباکوری مزوپوتامیا دکه شهری که گلک قدیمه وکا کم امج ماموسته خو وانا تشتک مدانه زانین جدوزده مدنیت را پایتختی کریه هیچی خوات و کولانی دوام دکن zaten heski famet sala 1982 da hate qeyd kirin tescil emjadmin tescil qeyd kirin pişti hemen se sala dest kolan u xavatı arkeolojiyat yekirin xavat ilk xavatı o kolanya meselesi xavatı o kolanya yekir mamoste profesör doktor Ulu Şarık bu ev nezi biz sali zaten hatta ni 2004 ev lüvederi mesela ve xavatane yekir pişti bir profesör doktor Ali Abdüselam Uluçam ki mamoste bir profesör doktor Breskeki İrfan Yıldızcı zaten işte Ali Kare Abdüselam Uluçam bu. 2004 hatta 2017 Abdüselam Uluçam profesör doktor Kem Selavi ve hürmeti Hücreli Yaracı Dişinin evan üyeleri da xavatuk o kolonyal ser arkeolojiye kirin. Tabi dibi var hani ki da gelek esera şimera dane nişandın hanine dane hevdu tamamıyla tamamıyla müzamedane li kolani sadece Hasan Kefet'in nat yekirin. Zani mesela işte Ulusu barajı yani emdivin bend af hatek çekirin. Rasta. İjbunavi bend avi nezi 27 kolani hatine kirin. Jwana çen habajil Batmani bu mesela. Emnavi kitkarın değil mesela işte Giri Amer yek Gürki Hüyük Vega Vaka mesela Breskeki İrfan Bahsa mesela işte insanı beri çünkü bir çandini yeji xoyit kirin ne sadece bir neciriye dikur ki hüyük edaji metavadi lüvediri çekir bu vaka kavara çekir bu niskiyavan kavara da o niskiyavan hatı ditin niskiyavan tevraş bu hatta van niska şanle talili ve çağı vaka vega Breskeki İrfan da ifade kirin mamosteymi heja ki profesör doktor İrfan Yıldız vakti hitap kine o profesör kelimesi usadirejdir le hakikaten gerek bir kıymetle. Pıspore ve işiye de hem bejinde usa serbeşi kabetiye. Hem Ahmedira hem Diyarbakır'a hem Batman'a hem Mardin'a Şehremir'a zede xavat giriye. İşte mevanın ki tebcavi hudit yani şimdi devam ediyor. Yekci giriye amer bu. Yekci mesela bejin beriviya vay helane çemeli jubuna bend ava mala bade kön bejin Batman barajı. Van koloniyan ki hiç tefatun kirin. Ki vega müzameci mesela 27 kolanya van tiştik eseri hatine dair hevdun dümezameda vaka nezide hazar esera dümezameda mesela işte me peşkeş kiriye buna giştiyaru o tamaşavan hava ve bu münasebetate vaterete Kürdiye ekudvivari hanikeyda gerek bir mamosteyi gerek bir serokataya koloniya arkeoloji gerek evi xavatı kirbin ek havalti kirbin ek jwara perah hani bin davine xavatı eştavara espasiye hutkum hakikaten diroka dünyaya duvan koloniyan yavanda hatı görandın es mina hakiki bidim vaka halançemi tabi dvivari hanikeyda es pırnaxvazım haberdim ev var ma profesör doktor İrfan Hoca'ya ama meclisteki juan hinki van medaya hinkirin tahalançe meda tişteki rasteki ava henu hated evi. Beri mektavad dukan digotin ekü peşi jiyan alba hevduk ve nave deyin ne gün nave deyin şehir dizike velatı Türkiye'de le Konya çatal yükü bu digotin alaca yükü bu digotin. Evatı güherandın. Mesela işte Michael Rosenberg halançe mi vaktik mesela ve de kolonya ve derikir. Kürtik Tepe, Kürüküyük, Halanetçemi da ifadekirin ilk defa yani bir cara yekemin ekatüne kelek havdu bevdura jiyan meşandımın emjeradımın Türkiye'nin toplu yaşam emsabejin düvedire da tefahmi ki civarı Dicle'ye Dicin Herema Mezopotamya mtıkarın bejinde usa? Beli. Ya tuhazı mesela aslında hiç bilmez zaman. Gerçi mi göz despeki ahtına kuda ziyade bejin. Mamoste aydın öneşi hebu. Lise zamanı Kürdi gerek havat evi hebun. Evi havad go. Digo müstakdemi okuli, okulun müstakdemi. Müstakdemi okuli digo Kürdiye, okulun müstakdemi bir Türkiye. İşte vega eci vakti bu xazım etkarı mesela Kürdiki zelar bağıbım. Ez mesela gotu bejini beji o gotine mesela Türkiye o Farisi o Arabi tekil navaz eder Kürdine kim. Lehera zamanı heramame ilo vaka vega beli vega kumu vaka ma mustevne şigo. Okulun müstakdemi okulu. Müstadımın okulu yek bir Türkiye yek bir Kürdiye. Jüvene ma bir xazım zamanı heremi Yakub da axıbım.
Elbet sert. Valideci zaman zaman işte eğer beje büje o gotini Türkiye ketine mesela işte haberdar. Yani jiber ku jiyan ama bi Türkiye mixabin Bele, bele, tesir bele, lemekiriye tiştekin Bele, bikin tine yan bejin. Jiber ve keji hetaş destemari bi Kurdiye kezelala mi ba. Bele jouer bunu tabi mamusteme vanatene van mesela işte eser ajmarattinde ortaya. Van esera nasnama ya şey naskirin avan kömde dünya bir naskirin evcidi ve vazifame jimara diye mesela işte vazife. Duy var yani ki inşallah peşe evler mi? İnşallah mi bahs bikin beli helbet naha temaşavanı med be on bahsatçı dikin neyse. Evet demek ha kerem bikin em bin yerine bahsatçı dikin bi dimeranjiyen bibinin ma bahsa bedenin Suriye kir ma bahsa wanji diroki en hereme kir ma bahsa xarabreşke kir ma bahsa kurtik tepe kir. Dimeranjiyen bin yerin paşemli ve deril servan bağıbın em berdevam bikin. Ekolojiye Evciyên dîrokî kengî û ji aliyê kîjan şaristaniyan ve hatine damezrandin. Têkiliya çanda şaristaniyê û avakirina ciyên dîrokî çine. Ji van ciyên dîrokî kîjan ketine bin parastina UNESCO'yê. Ji bo têkevin bin parastina UNESCO'yê divê çawa bin û çi taybetî hewcene. Piştê ciyekî dîrokî têkeve bin parastina UNESCO'yê li wir çi têkirin û çi diguhere. Bersiva van pirsan û agahiyên hin zêdetir bi bernameya dawiya heftê bi mêvanên pispor ve tên serekrana we. بله اف جهن دیروکی حمل هرمینه هلبت باتمانه جی دناب ویدیو ده ما تماشا نکر حوالی ما حاضر کرنه دبی که ما کیم جی حاضر کرد لورا گلک جن هجا هنه هسکیف شی ما بحثوان کر یک جی او دربو جه باتمانه و گلک جی دین جی هنه ما مستمع بحثوان یکان جی بکلی او کسین کو merak دکن او کسین کو دخوازن ببینن به تایبتی جی لموزیان وندکارن وان تشتین کو برج بن آخی هاتنه درخستن ببینن از خوازم پیام که بردوام بکم احمد شیخ و شاندی اجمره پیام که خوش نویسندی سر دیروکه گویی مرحبا روزا بخیر لکونیای اجکونیای اجمر نویسندیه جه چطال هایی که جه امبیجن کوهیت جارا عول و دری جیانه جبر به که دبیجه عردنگاری اما جه کی گلی کی هجای او چتین کو بکار آنی نجی جبو پیشروجه ریل بمد ودکن گوییه از هیوی دکم هر کس هر موزیم ببینه گوییه لورا او دیروکامه هجای جه قونیای احمد شیخ خوشاندیه براستی جه موزه گرک تشتان نشانی مدیدن امدکارن او کسین کو حج موزیان حز دکن بگن امی بحث موزیا هلبت دیاربکری باطمانی وان جانجی بکن بریاوی به موزیک که خوشم بردوام بکن ادیده ماشیار بونی از بارم ساعت مده و نیوان نشان داده نه اون سر تاشتی آخونه به موزیک که پیچه کیف خوش بن پاشم هر نموزیا ناف دیروکه بگیرن نوسا کریم که نورایات Şu hoşenge zürerenge dilcimin bir dilcimin Şu hoşenge zürerenge dilcimin bir dilcimin Avren heybet bilenge dilcimin bir dilcimin Dilcimin bir dilcimin Avren heybet bilenge Dilcimin bir dilcimin Dilcimin bir dilcimin Nazik şirin kelame dem Nazik şirin kelame demdure gerden şemale Çiçek aterhin vala dilcimin bir dilcimin Dilcimin bir dilcimin Çiçek aterhin vala Dilcimin bir dilcimin Dilcimin bir dilcimin
nazeline Kuştum neketim yekine Sur şirine nazeline Kuştum neketim yekine Ve beçengala evine Dilcimin bir dilcimin Dilcimin bir dilcimin Ve beçengala evine Dilcimin bir dilcimin Dilcimin bir dilcimin Ronaya cave melaye ev teceliyat edaye Ronaya cave melaye ev teceliyat edaye Yaşı meladil rivaye Dilcimin bir dilcimin Dilcimin bir dilcimin Yaşı meladil rivaye Dilcimin bir dilcimin Dilcimin bir dilcimin Denge terledine Benur Hayat başa zeb mamusta müjdat dest bebekim. Gerek aslında gerek ve eseraniki mi gohdari kiri bu. Amalay ceziri şey kuşrengi zühre rengi. Raste. Le gerek hoş got nasıl? Tebber pır gerek hoş got. Gerek sahibi. Nur Hayat beji mekteba ve işi xwendiyem bejin de işi de başa gerek enstrümanın hejajı ile de xej beroy aliye müzik Nur Hayat pir başa. Valla baş. En spas dikin. Be çava mamusta İrfan Baskir go demam le dinerin du kolan xodem hereme çandini u embejin neçirvani jî heye basa got mehestiye masiya jî dîtiye le müzeya jî tiştaz dizanim li Kurtuk Tepe şevkatna dîtin yoksa le ew derziye kupe masi digrine sabêjim hal müzeya gerek berhemin heja jî hene nekem basa hem müzeya bikin hem jî ew berhemê ku li niha ê heja li heremê li müzeya hene çine tikare bahsa bikin. Mezopotamya jor a yani teda Ruhaye, Diyarbakır, Batman u Merdinê tedaye. Birastî jiyan Mezopotamya ya a jorî da dest pekiriye. Berê me nidizanibû jiyan Mezopotamya dest pekiriye. Ewlî li arkeolojî bi destên Ewropayî dest pekiribû. Wana digotin belkî jiyan yana jiyan li em bibin dîrok li Sumerê dest pê dike heya îro. Ji bo çi ji bo nivîsandin tune bû. Nivîsandin tune bû me digotin belkî jiyan Sumerê dest pê dike. Ji dûra xebatên arkeolojiyê dest pê kirin me zanibûn ku ne tenê Sumereyê ewlî zêde jiyan kevne. Ewlî me digotin belkî çatal hêyk û tenê çayonî heye yani bi cihbûyî wira dest pê kiriye. Dûra kolandin Mezopotamya jor me li ser xebatên arkeolojî me dest pê kir. Ewlî Hesenkêf û Xirabreş Göbekli Tepe me eşkere kir me ew kir. Dûra me fehm kir ki tenê ne Xirabreş Göbekli Tepe yanzî Hesenkêf yanzî Helan Çemê heye. Xebatên ku Kurtuk Tepeyê dest pê kir bi dîrok û arkeolojî carekî din guhertin. Çawa me berê zanibûn ki em bibin însan ewlî nêçîrwan bû dûra ji xwe ra xanî yan gund bajar çêkir. Yani wek êdî nîştecih bûne ne? Lêberê Kurtuk Tepe wisa negot. Kurtuk Tepe digot ku
insan hem kana neçirvan be hem zikana jixura ciheki gündeki çeke Kortiktepe 12,500 sal ömrevi heye jitene ne göb Kortiktepe dura kolandın arkeoloji devam kir gavabere tezi got Diyarbakır zi Grefilla medit Grefilla zi vek Göbekli Tepe'ye aynı sistema Göbekli Tepe'ye mirovên ku nêçîrwanin ji xwe re gundekî çekiriye 11,400 sal ömre wî heye. Yani beriya xirabreşkiya piştî wê. Aynı wexta dema xirabreş û dema girêfila aynı ye. Ji ber wê em bêjin yapıya wa mîmariya wa jî te got wekevine. Wekevin kolandin me xelas kir em ê wana anî Muzeya Diyarbakirê înşallah em ê nîşanê milletê xwe bidin. Wek mamosta İrfan got yani Diyarbakır hakikaten bir rastî Mezopotamya jor jiyan Mezopotamya jor dest pê dike Diyarbakır zî bajarekî gelek kevne yani bixwe zaten em bibên ez karim bêjim muzeya jiyana insana teva ji Diyarbakır heye 12,000 sal berê jiyan dest pê kiriye li nav Diyarbakırê girê Amîdayê demawi 9,000 sal 10,000 sal dere ew jiyan ben emkanın bibin li Diyarbakırê dest pê kiriye. Yani ediyem dikarin iddiaya ku sabêjin got girê Amîdayê mamoste bi rastî jî we got cê ku cara ewl însan niştecî bûne bêjin li wir kom bûne û li wir qet jiyan ne qetiyaye xelas nebûye Amîdayên ha xebatên çawa nûr dikin çawa derket girê Amîdayê em bêjin we çawa pê elan bûn. Girê Amîdayê ji xwe yani di pirtûkê berê de navê derbas bû cikê nasdar bû yani gava ku tu diçî mizgefta Hazreti Süleyman gava ku tu diçî Muzeya Diyarbakır ji xwe tu gir divînî ama di binê wê axê de çi hebû me nizanibû di sala 1601 di doya da yani aslında berê li wê de ku gava ku eskeriye li wê de em bûyî tesîza bûyî depoya avê ku kolan kiriye di wê de hinek eser meser derketine ji ber wê aslında ew biye. Evê kolanatiye kirik Profesör Doktor Oktay Aslan apa xwe de rahmet xwedeke vefat kir li wê de ku kolanê dike Qesra Artuqiya derdixe ewkê. Qesra Artuqiya aslında yani bir Qesra Artuqî tê navdar aslında Qesra Roma'ya yani devre Roma'ya datiye çekirin. Evan devleti İslamiye Diyarbakır hüküm kirine teva wê qesî de jiyan kiriye. Beyrak Artuqiya tamir kiriye. İnce ku kolanê de restorasyon kirine di kolanê de ku pir ewkê Artuqiya de kirine jera gotina Qesra Artuqî ana girê Amîdayê ku wegoya lîsta UNESCO'yê. Di lîsta UNESCO'yê daye. Yani de hundirê ku kela Diyarbakır'da aynı zamanda da lista UNESCO'ya daye. Lista UNESCO'ya jî Almanca ve ewe turistê ku dünyayê li kê de derkevin li wê lîstê dinêrin. Li wê lîstê de kîjan eserê dîrokî hene gora wê ewka xwe rêya xwe mesela divê eserim ku derê bigerim di lîstê de heye lîstê dinêrin ewka wê divê ew lîste ji bo wê ewke mühîm e yani hem ji bo wê mühîm e hem jî ku eserê bikevin wê lîstê êndî bala dinyayê li wan eserê dîrokî tu nikarî dünya pê elam dibêne divê restorasyon da tu nikarî pir tiştê şaş bikî tu mecbûrî gora ewkê usûla wan dewam bikî ana gava ku em tabii kolanê dikin em zan birê erdê de vê çi derkeve di Amîdayê da eviya derket yani di Amedê da bajar sê cara hatibû şewtandin. Di çi çaxê da hatiye şewtandin di nava yani beriya zayînê 5,000 û 7,000 da evan ana ku ewkê ku em divên evê dîrokî tarîhê ku em divên evana me ew duwan şewata da mesela her ti şewtiye gava ku ana ewan e em bivên dijmin hat ku dixwaze wî şehrî bike bin destê xwe gava ku ehlê şehir buwan re herbê bike ku piştê kir bin destê xwe bûyî ceza şehir dişewitîne duwan şewatê da çi hatin hestî hatin ewkê dara hatin mevana şiyan tubîtaxê analîz kir di tubîtaxê de analîza tubîtaxê de evan tariha deket evan tarihê netin. Yani tarihi ku tam aşkela bûne aslında hatta beriya zayînê hatta ne hezara jî di Amîdayê da ew tên em bivên bivrê kevirtên
Yani duy heyamede hatna bekarani. Destartên, tişlîwsatên, conîtên ew eserê ku bi kevra çêkine ew ê ew ketên ama ana ku pir zêde natne ji ber wê em tarîha ne hezara navêjin. Gava ku em ava ne hezara jî ku tam aşkela bibe wê çaxê Amîdayê jiyana Amîdayê her 11,000 sala. Çünkü Amîda yani Yani dema bi navê wê çaxê Amîdî bi navê Pêrajî Amît bi navê îro Diyarbekir yani başakî pir girîng e. Çünkü li ser rêya li ber çemê Diclê heye ana di hindirê ew de av heye. Di hindirê gir de av heye ana. Berê da jevî ana ava mizgefta Hazretê Süleyman di hindirê girê Amîdayê datî. Yani şu ez barım şaristaniyê berê hemû xwe dora avê. Dora avê ev yence av di hindir daye ku av di hindir daye ji ber wê yani ana evê berê gava ku herb dest pê dike ewilî dinêrin xeta avê dikunda tê bajêr wê dibirin ku însan bê avê pir nikare jiyanê bike ku şehir teslim bibe. Ana me got çemê Diclê tabii me behsa ew kê nekir me behsa Bahçe Hevselê nekir. Bahçe ku em ana modern ceradên Hevsel ama aslında Esvel'e yani Bahçe gora şehir ku da Esvel'e safilîn tê gora şehir ku li jêr di çalê da dimîne ana ew Bahçe jî ku em ana divên ew ku yani jiyana Amîdayê Amedê di 11,000 sal berê da dest pêkiye ve ne 1000 sal berê da dest pêkiye aslında ew Bahçe jî ji ne 1000 sal berê heta îro di wê de çand biye yani hêjî niha li wir çandinî têkirin hêjî çandinî têkirin ew Bahçe jî ana di lîsta UNESCO'ya dane ji bu heremê Bahçe jî mühim in yani şehrê Amedê paytaxtê herêmê biye gelek şaristanî devletê de gerek şaristanî divê da jiyane di hinek dewra da paytaxt e di hinek dewra da jî merkeza eyaletiye ji ber wê di gava ku em kolanê dikin divê da pir eserê dîrokî derdikevin yani heta ana tiştê ku El Cezerî kine El Cezerî jî 25 sala di Qesra Artuqiyê de tabii sergirê Amedê jiyan kiriye di yani medrese Artuqiyê'de mamostetî kiriye îro ana ew kewî jî di yeka di ew ka peyra da xeberdana peyra de zê behs bikim saeta tavêya ku ulu Bahçe Ulu Camiyê jî ew kiye înca di kolanê de hem ew kê ku wî çekî ew derdikin hem em vên pere eserê ku berê hatine çekin ew tev di kolanê de derdikin. Kolanê derken bê me behsa UNESCO'ya kirin ya mamoste ji bo ku berhemek tiştek bikeve lîsteya UNESCO'ya de em bêjin divê çi özellikê ve taybetmendiyê ve hebe gerek ewlî yani zêde zirar nebîne gere projekî çekî projeya xwe bişenî UNESCO'yê dûra UNESCO dibe em bibên dibe geret vana çekî û dûra werî te vana bînecî tiye bikevî UNESCO'yê lêbelê nerihate em bibên heqete bi zehmete bikevî UNESCO'yê lêbelê wexta ku tu bikeve UNESCO'yê gelekî faydeyê xwe heye wexta Diyarbekir 2015 de ket UNESCO'yê 2015 de heta îro gelekî Diyarbekir em bibên nanê wî xwariye gelekî naneyî xwariye em bêjin vê demê aliyê ku nan tê xwarin aliyê hinekî turizmê jî ez ê ji Batmanê bipirsim ve mamoste niha li Batmanê xebatê wê hêja hene we behsa heskîfê jî kir piçek we dilê xwe girt ez barim lê vîdeo ew qas em nikarin dirêj çê bikin ji Stenbolê ji Çorumê ji her deverî ciyên gelekî hêja hene Tirkiye me gotiye erdnîgariyeka gelekî hêja ye niha xebatê arkeolojîk we behs kir lê aliyê wê turizmê dixwazim hinek em behs bikin ji bo turizma bajêr geştir bibe xweştir bibe Batman em bêjin êlê û xebatên çawa dikin نه آبیا کم گور رخنه که وساب شیرین بنازکی وسام. جو خواهم ماجی مگو بلاد لیونه منی مبحث کرد. زیرو میوانه ما بری طبیعی و حاضر کرد بو. گرد حسن کیفی خستمنا برای آواده. اوجی که ماسیامه لی بوری. تشک نبه. بری یعنی وقت بری ویگاجی مدا فیمی وقت مدا مگود مامۆستەیمە هێژە هاتن لێدرێ خەواتاکردن بەرێ لازمەژمەڕەژی ئەم جیوێ خەواتەوان بدۆمینن هەلبەت یعنی ئەو تشت هاتن دەرخستن لێ پشتیاوێژی گرنگە نەسە خەباتێوێژی گرنگە ئیرۆڤێگا مەسەلا باسا مەسەلا شتێوان کۆڵانیانی کیمە تەوا کرد میژی گۆ 10,000 بەرهەم وێگاسکی نزی 10,000 بەرهەم سکێ
kevne xana medayet zike müze medane بله jbunak meviyanın ki peşkeşi temaşavan u giştiyara bikin lazım emviyanın ki duvarı da hizmet ekibkin lene evteni hinik tiştedini jikir nevan mamostemi heja tekrar Slavya hoşta var şinim مثلا çıkırlı gerçi tişteki avajı vega mesela ki usa بخالتی دهاتی فامی sanki Hasan Keyfketiye beni abi artık tişteki beni Hasan Keyfakya namaya ev tişteki dereve yani de salın davi de efpir hatni kaşkirin belki cisadi ve kapazda mağare meketine beni abi le bir cami wan avayye meyku heri dirokine ve kakım döjin mesela işte Kasra Mazın, Kasra Küçük, Jerdin Büyük Saray, Küçük Saray, Jerdin'in Kasra Yusuf Ağakoğlu, Camia Mazın, wan şikeft demek ki tev dirokine, evan ki teşkil ser bercene. Vega emji mesela mekhustiye envanın ki tekrar vaka çen sal beri ama bir şekilde ki daha modern, bir şekilde ki daha mesela işte insanlar kütkarın önüne bigarın, em vega xavate vedir, xavata em lui var digarinin. Me çikiye mesela. Az iro mesela de bejim ki bejim ki emi isal ve havine insanı körüne vediri me projeke ronayi mesela şandı bu mesela işte kuruli ki endameki mesela endameki kuruleci bre şey Profesör Doktor İrfan Yıldız. Evet, Profesör Doktor İrfan Yıldız mamoste heja evet dome şan büyük ki inşallah ücder bas bu. İnşallah. Bu ava gidini vakti ki turist örneği vediri gere bir şekilde ki hoşek aynı zamanda güven riski emanet eda bu gere. Tabii evlehici. Wan riyevan evlehiye wan ji mecbuna evbidin avakirin me projek yusayıc do şandı bu kuruli evji do biz naxwede tekrar hinki kusur ki me küçük cine me vaji binne evkirin de peşe rojama da inşallah hatta havini köt bejim emi varan ki binne vücudi ve indi giştiyari körne vediri ve koşik nejduri va sadece hasekife binin ve veren tekrar birce diski birce de ve gara hopken ve kafeterya vanjil vedir hebin ciyekülerunji hebin ciyek koşik mesela fotoğrafı koşi bikşinin vedir hebin o ciyek mesela işte bir aşkı bir şevkle sonra tamaşa yapın ödeküne piyasa hole Yani hem ce diroki hem ce modern ve ne behevre Aynen. nişan bidir. Evet. Divi var yani ki de tabii mesela Livya reji emjeret bejin mesela difne gündeki mehye bir tilki jerte gotun 3 yol. Livederi mesela ki me oteleki evkiji bagara bejin oteli. Jivan şikefte xume dönüştüğüm işi razan etkiliye. Evaran ki de peş de Livya reji tekrar aynı vakit ürgüp edileme peşte rojda ev jöbeden editin ve hem insan ve razı ve Doğan şikefte da razı. Doğan şikefte ki mesela işte emji kuruli izni tuazım mesela tabi menikciye izin kosti henikciye ava giriye ve hem ve de razı ve bir şeftis ki benevi ronayek mesela bir proje kom şeklin ve bigarın proje bir şefji emi bu xazin emi bikin ki turisteme her verin. Tabi divar yani ki de tekrar mesela beni vega kumedu belki o bent şey bu veya bent av hatta ava girin baraj hatta ava girin hinik tişteki tekratına beni avi الدولة ما زادت في قوني دقت وقت مصرفين الرفيا حقا حرمتها باش تاريخي رابربو مثلا زين البكمبتي إمام عبد الله زين البكمبتي برنجي دين جنبسا بپرکی پر مصرفی کی پر مهانیویاری امجرد بجین آرکو پارک ev آرکو پارک به müze خورا tabi گاندیردو tabi ve şap vadisi ki vakti tevre vücudu holi ve Hasankeyf ve Ciki numada merbuqazı brojar verip sekine. Mamostemil vega basa evekir basa mesela El Cezerikir. Hinki emji xoyi dertin El Cezeri. Emji bejin haç sara li saraya me mayeli vediri mayeli kavati evi tavel bamatiye çekirin. Dibine müştemilata müzameda mecili xtiye El Cezeri bilim merkezi menavi daniye. Vediri vega çeşhav eserame çejikiriye hazırın. İsalcıydı projemede peşeşhav eseredini hani emivan iş çepkin. Tabi carahanik değil hani Bursa'yı falan El Cezeri küçeydikin. Busa dinamo bitizika elektrik daveni ki emene bir yavay. Eme tev aynen eme kitaba yuxandiye em kitaba mensemet koyni. Aynı bu avayı içedik. Yani pay şopavi Tabii tabii aynı vakavi çavak mesela kuvveta ave, kuvveta hayvana, haniye, kiriye vaka mekanik elektriki, B elektrik em ave dozlama tretertkine jore ave dertkine vaka mesela bahçeye El Cezeriye binne vederi. Yani gerek tamam bir avevi, bir sanat evi em çetkin. Evji yüzümüze merazedet tişteki hoşayı. İnşallah. Le etxazın basayık tişteki gerek kıymet bakayım.
Mevegas devir zaferani mesela ekrana da değil. بله Libameji manastır ki usahiye. Li- Manastır, Libameji manastır ki emşirde Mor Kirakus manastırı. Beli vega ku haval mesela tkarbin viji binne ekranı. Ser ekranı El da. ekran da be. ekran da El fiyatı. manastırameji disama musliman el vedine veka ku mecwan vana da enifsandın mecwan sakiriye de miladi 305 çarşı dahati avakirin. Evji veka Mor Gabriel deri zaferani gerek dirokiye. و دمی وکی عرفان خواجه گوتی رکلام اما مردینیه پره Zaman avanda zaman üy zaman etiye çekirin. Hatta emdikarın bejin ki Mor Kirakus manastırı zaferani üç Gabriel ji mastır bir çünkü duan da her iki havşe kebud veya da havşene. هیچ فعال ما مست Yani ki mesela emdin nüvekirin ve kakım diye restorasyon bejin ya. Restorasyon akı mehaniye ve kas sadi haşte mekadan diye din insanı da inşallah mebkadinin. İnşallah. Yani deru zaferan dedi هیچ وک فعال و فعالیت خود کن belki جبروی نابی بهتر در کت Tabii پیش meviyani kişi vakta ki dest bekir şkal kırma ajansı yakmera espasifkim. Özel idare mera bejin ki mesela müdüriyet tabi Taybet. Her Abdülkadir Özer Genel Sekreterime. Gerçi de bazıları böyle tekrar ezberame TRT Kürdiye de o müthişteki gidiyor. İşte bu vaka slogan özel idare mera. Bu pereki indik hizmetteki pır özel idare medike. Genel sekreterime vakteki dibinet işteki ama fayda batmane hep fedek tamamıyla usa hamit işte imkanı fırsatla deme. Evciraji spaskin. Pıştracı bakanlık ama kültür turizm yani البته وزارت کلی که من شتافدی در mesela دکه Mehmet Nuri Ersoy o genel müdürüme bakarım Semet var yani ki de zaten gerek desteklaname. Paris gerime valiyeme zaten zedel seri sekini. Zaman iki indik da evi Mor Kirakus manastırı mecani yani emeklilen diye vaka در زعفران zedet işteki kıymete. انشالله Tabii vakta bedes bekir ama aştara bejim 6000 traktör me ju vaka poxa bu vaka poxa me çop eder xbuji ve iru hatiye bir ketivi şeklani ki شدویم نوان خودی در کبن نوسا Empati de derketin mehani vücudi. Tabii eme piştiyen ki eme pişra bahsa perpira. البته می بس خبات دن شی بکن Perpira perpira bikin. Şu navejit dedi paper. Yani ayakları çok olan bir Kürdik diyeceksin yani şimdi. Evji vega mesela peşime medgöke çilhab piyevi hani. Piştra mesela vakti meleğime zekin emketine havati bir karayollarıyla birlikte bu ara emketine mesela restorasyona bir iş yani ki. Medikü pencü yek hep piyevi hani. ماشاء Jigiri mi hatta giriye pilek abi. Bizim saat küpliyeka gerek. مزنه Pileka gerek. Hecaya. Evet. iyi baş Ez dibin pes benim haberdan akdiriş ki tutmaz. نه استغفر Ez tutarım ve gabı bırım le. ام نابر بدنی دست بر خود ما عرفان خواجه دی سال بته می دو آخوان سروی Akıbı biraz İrfan Hocaman'a gibi akıbı. هک دلی خونه گری نظام دلی خود گری مسافه Arman cama em hereme bidin naskirin iro unj diyar bekri hatne unj batmanj ber behterem belki servan daxın de ez barım gerek cihedi merdine belki li şirnaq li adiyamani semsure maçiyay nemrude heye yani gerek cin heja hene li ez xwazim ve persimje mamoste ve bahsa gri amidaya kiriya u kel hazar zamanı cidise dirokavi demam nedinlerin geleki kevne mesela demam nedinlerin hitit au ciha çatal höyükte bejin Ger ben vakt bejin benzerlik ango vak hevi derdik hevi yani demam wan heye ama binerin cihep durun nezikin vak heviyin çava xuyat yani farkın çava derketin Yani tabii me bahsa Diyarbakır Pırkı yani hem bahsa Anadolu yapkin hem bahsa herem yapkin turizma herem yapkin ya gavako emner yani jiyan li Mezopotamya jorin ve kakı müdürü Müjdat Bey go despekiriye li ciyedin jiyan heye neziye hevin lehenik ciya daha kemel lehenik ciya pari daha nuye gavako emdinerin mesela emvin de Anadolu'da beri seçar bajar eken mezanuf pote berçem çayoni bu yani hatta daha hazal sala evabu van işte daha hazal sala kolane nu çebun ci ci nu eve kem derkettin evya Konya Çatalhöyük bu ondan sonra Kayseri Kültepe bu ki emdivin Çorum Alacahöyük Hatuşaş Boğazköy bu İlvan deraj yani aslında jiyan de her ci
yani benzere pır evknine pır Jev cudanine. Jev cuda- Yani jiber çim ev pirsi pır mesela. jev cudanine. Yani hinka Parizu despekriye evine Pari derengin li gava kut ev dizik müzik hem demen ya van ev ke kuveça xed şuna Ciğer tişten usanım. bugün kedi ev kine gava ku emluan denerin tev ve kayevdun yani benzeri hevdune Yani nakşe mecbur servan pirsi pari mamoste. evke Mesela anha teknoloji pirzede. İro dilver tiştekit ketile denere şu ev her deri vek hebe yani jibelabiye edi market pirzede bune dikan pirzede bune em hemen tişti peyda dikin. Evi zamanı teknoloji o kas tüne bu yani. Çima em bejin tişten vek hevi çava. Ev tekili çava çe bu ya. Gavatil insan deneri aslında jeroya yani gavak jiyan destpekiriye hatta iro teknoloji heye. Teknoloji çavaye de her dönemde teknoloji her dönemde cüdaya. Mesela en büyük ve duy dönemde ev dizik çekirne servan diska neş çekirne. Bir döneme teknolojiye evrüküyor. Aslında teknoloji duy da destpekiriye herkesi kevir ki daya serhev hatiye iro. Haya iro. Tabii mesela pari beri bahsa El Cezeri kir. El Cezeri gavak emdivin jeradvin piri robotiki sibernetiki yani bilgisayara iro robotika iro temeli devra Yunani daji hatiye çekirin de peyraji beni Musa kardeşlerimden duancı yenik çekiyor ama yani en devletmendi Cezeri çekiyor ser ava Cezeri hatiye iro. Yani ev usana yani jiyana insan usana insan de her devrede yani xode akıl daya insan donanım daya insan gava insanoğlu evi mejiye xo bide şoklandın de her devrede tişte pır hoş çekiliye. Yalnız iro avana iro empari li serriye dünyayı sıkıntıya dikşinin. İnsanı iro teknoloji pır başe yani emdivin akıl zeka pır başe yalnız insanı iro pari tembel. Rastı. İnsanı beri ev kak yani ev kemasiyak de teknoloji da ve da heviye be şuhlahı ev giriye ve tamam kirne ev Kürt giriye yani jberu de insanı yani jiyanın bir insana despeki Hazreti Adem hatta ki emzanın evkeci yani ana çıkar kolan arkeolojik kev ya daha ciddi kev aşkelayı yani insanoğlu dveya yani biz Adem'i yarattık ona bilgi donattık yani Xuda halkı alemi aslında bir aracı peygambere her tiştini insana giriyor. Yani her tiştini endi evka her tiş nişandaya evka dine endi be ev bağlı evka insana yani Xabatu fikrandın ama. Xabatu fikrandın öyle. Jberu yani jiyane kem deneri benzeri evin. İnce gavak ömerin heremi da deneri ana em tek be amede bigrin bir Diyarbakır bikirin. Da Ali turizmi de aslında evka oynamine göre heremi bajarı heremi em tabi havra. Binerin şope reye turizmi behavra bikin. Yani mesela müdür Ehsan Bey bahsa Hasan Kepke Hasan Kerp aslında gömdüğün orta çağda bajar ki pır mühime yani paytahtı Eyyubiye'ye paytahtı Artukya'ya yani jiberuit Ali turizminde bajar ki pır mühime. Gerem gavak Rey despekirin, envenem de Ali Hasan Keyfi'de despekin, Batman'da da despekin, de Hasan Keyfi'de despekinin, döye de derbası midyat evin, midyat şkoceki pır giringene olsa. Ciyeki girinke, midyatı derbası stevri evin. Stevr aslında evkam tezamına perverderiya bilintu stevci bajar ki aslında girinke stevr pari de paşta mayek de hendik baksa Batman'a girdi böyle ku bagaydı. Jiberu derbas stevri Söyleyeyim usta Hasan bir xeydir biz ismi bahsa Batman. Ez var mı Merdini ne pecek jiberu bahsa Merdini etki. Na az ana bahsa reya turizmi etki. Reya diroki çava biçe. Stevri gere derbas Merdini ve Merdini da çeye Merdini kela Merdiniye Bajarı dara, hani beriyane, medrese hene, Merdine gere vere Diyarbakır. Diyarbakır jid dikela zerzane van nava Diyarbakır'u Merdine daye.
Diyarbakır jî Sûriye mesela Sûriye Diyarbakır em Amedîne mecbur em pir bahsa Amedê هل بدي بين بحث يعني- السبين جبير كرد بيجن زانقا عول السبين تشبيه راس تمام مستمر يعقوب Usate Gregor Navasa'ya. üniversite dünyada üniversite avul Ecip çek basa bacarı. Beyra Harane Diyarbakır Suriye Diyarbakır dünyada yekeminin mezgefte Diyarbakır mazın devre emeliyatı çekedi yani mezgefte Anadolu'da en vekem yeke Aslında Suriye Diyarbakır eser pırın yani eseri Suriye Diyarbakır ve Çin'e dedi canım dedim berhev şu ev ciheli serpiyane fark avan he yani jiyen bejin yani çıt taybet evet men divan Çin'i şerbet emdüven kadini. set Ciki'da emdüven de mesela çemi dişde çeva peşiya Diyarbakır dibara nahile yani tenikari diyor da derbası da Ali Roşelat da tenikari derbası Diyarbakır bevi çünkü Rasta. çem dibara ana avka sette usane set Ciki'da ledha duy Ali da kudjminne şehir sur cudaya sur çarali dora şehir digre. Navaset Yani şöyle ne de tane bir fark aliye eder ki? tabii. Ha. Ne tane aliye ki ne tane envin vadi ki boğaz ki dibere. Çar Ali dora şehir dibere. Evi Çin'i sede evi Diyarbakır Sure. Ana yani tabii dünyaya da bacarekim da pır Sure ama Sure ki iro hatin el ser dünyaya hatiye royame diyekemin Suriye Diyarbakır'ne. Tabii ben bazı nav Diyarbakır çen gotuna ser navçe Diyarbakır civen derbası rahaybın endi derece Em pişti müzik ki pişti müzik tamam. Pişti müzik ki Nur Hayat Bilaj mer müzik ki jane bejete beje Nur Hayat. Ez ê venagere bêjim. Venager. Strana jî xwişka me bi du hevalê min ve ji min xwastin. Ez ji wan re diyarî bikim. Servet, Mert û Mercan ere. Em jî diyar bikin te got ve nagere em vê demê em jî ez jî wisa tamam bikim dîroka me ve nagere ji kerema xwe li dîroka me xwedî derkevin em bêjin kerem ke. Sal hatin bühürün, hatin mina gava. Ser emri mühevrin, ve delmene kirlava. Cahil dilme barkır, derida derbi. Ahil dilme karkır, nekari berberevi. Kuzilezdi sazar buma, berdili dayka xwe buma. Berbangedi sahişyar buma, mercimana da babuma. Kuzilde ki cahil buma, ciyaban ya da xwar buma. Me ina belek suar buma, başedi sakal buma. Ez dini karım Mina salen beri Bekevme govende Navşay cümeti Heylimin heylo dillo Dillo galemero Tu bir neki çile Birina dile kale Kuzilezdi sazar buma Berdili dayka xwe buma Berbangedi sahişyar buma Mekcimana da babuma Kuzilde ki cahil buma Ciyauban ya da xwar buma Meyna belek suar buma Başedi sakal buma Kuzilezdi sazar buma Berdili dayka xwe buma Berbangedi sahişyar buma Merkcimana da babuma Kuzilde ki cahil buma Ciyauban ya da xwar buma Meyna belek suar buma Başedi sakal buma Ben nagere Devru zaman Ben nagere Devru zaman
وقت قلت و ناگرینم سازار و کتی خوش از باور دم مزین دبن پرسکرک زیاده دبن جبر ویکی هر دم خوشه لوی دم خودی در کمن هل بت دیرو که خوشی ما گفتم جبیر نکن وانجی دیرو کی چای رو تکبه یونسکو جبو زارو که مجبو پیش روزا مجبو نفشه ما وان دهلی وان خرانه کن باش تبیز باورم نو سما مستشته بپرسم ما بحث خرابرش که کرد قلت لدیار بکرشی جک درکت نبی مجبیر کرد ببوره گریفلا او در وقت چهاتنه بکارانین وقت تپناکن وقت بیشتر جن عبادتنه یعنی جبو چه او جهاتنه بکارانین آدیار بکری بتایبت یشو بپرس گاوا بریم دگوت ام بین دیروک ناس و اکو سر آرکولوژی شغلن بره دگوتن بلکی انسانان بره نیچروان بو و دورا دربازن جی ماینده بونه جهیم بونه بویه یعنی جخرا خانی چکرنه گون چکرنه لبله کولاندنین آرکولوژی وقتا کو دست بکرن وان 20 سالن مزانه کو انسان هم کانه نیچروان به همزی کانه شخرا گوندکی چکه اولی ذاتن کورتیک تپه مویا فهم کر ما فهم کرد که انسان هم کانه نیچروان به همزی شخرا کانه جگون چکه جخوارن خورا پیدا بکه خوارن خود دبوک بکه هم نیچروانی و گوندوانی به هفرا کانن او بکه جیان خو آوا دوام بکه 2008 دا ما باجار دیاربکر نافچاوی کارازه ترکیاوی قوچاکویه لکازار کارازه آفبنده کی ل دسته چکر جبوی امزی چون مورا کولاندن دست بکر ما کولاندن دا وکل گوبکلی تپه وک خرابرشه خانین گلوورن ما تثبیت کرن اینی وک گوبکلی تپه ام ببین ستونه درکتن لسر ستونه گرفلا دا نقشتنیه ببین yani resim tneyi teda lebeli vek göbekli tepeye glover'in teda üstüne heye le navwan üstüne da ciğer runuştune heye ciğer runuştune da ama ben heykele insana heykele hayvana ama ben ciğer hayvanın cuda derketin aynı vek Diyarbakır'ı zaten ama ben سر تلویزیونی سر اینترنتی خرابرش دیاربکری هات ناسی یعنی دگوتن خراب گوبکلی تپه آ دیاربکری ورا جبوکو آف دهاتن ما وانا درخستن ما آنی دیاربکری آنها پروژه کی باش دست بکریه حبسخانه دیاربکری آ مشهور آ جراد بن بیش نولی یانزی حبسخانه ارتگاه آ اتیپی اما بکن موزه گردایا موزه دیاربکر باوی لجمهور باشخانی پر قیمت ده او پروژه جبوی ما عدالت باقانلıği ما حبسخانه آگرتگی ها دیاربکر مگرد آنها پروژه دوام دیکن ایکو گرفلا تشتن کو درکتن ام ببین او خانی او ام ببین ام نکارن ببین tapınağın yanzi xaniye جگبکلی تپه اولی دگوتن وانا tapınağın yani ciyeki ibadet dikin lebele ev tişteki ha ana hinzi emni karın yani ava bibin لسردا او مناقشه تين دوام دكن لبل غريفلازي سحب ام بين خانين گلوورن یانزی جی عبادت خانه سیحب درکتن موانی وانا درخستن معانی دیاربکری آنها ج گریفلای ام فهم دکن تنی نگوبکلی تپه وان تشتا هیه جرا دبین گوبکلی تپه یانزی خراب کلترا گوبکلی تپه نتری گوبکلی تپه ل Karahan Tepe'ye dura derketin, Merdin'e derketin, Boncuk'la demin Boncuk'la tarla. Evveli halan çemi hebun zaten. Halan çemi hebun. Em ben Greflay derketin. Kota berçem çay niye da wan sütuna evveli derketti bun zaten. Emkanın ben ev kültüra çandiya a Göbekli Tepe Mezopotamya jori da her deri da heye. Yani ve de memtikarım sabecin mesela jiber ku peşi ev derket
نفس آرکولوژی آلمان او درخست پیشی وی او بو مشهور ام بین لسر دا دیزی هاتن چکرن لتلویزیون دا گلک جاران ما گوبکلی لورا دیرو کو هراند یعنی چه کی گرنگ بو آنا ده 2022 دیان دا 850,000 انسان چونه گوبکلی تپه ده 2023 دا 550,000 انسان چونه گوبکلی تپه جبوی جبوکو گلکی تن ناسین ام جراز zaten dibin göbekli tepe kültürü. Kültüre a göbekli tepeyi. Lebeli tane ne göbekli tepe dahiye. Anaha kolandın doğan bike az bavardikim belki Şırnağı, belki Siirt'e, belki Batman'e zivan sistema ka a göbekli tepe derkeve. Tahmina min neze çeme Fırat'e u çeme Dicle'ye gelek cihada van sistema an em ben sistema göbekli tepe gelek ciheye. لبالي جوبك للتبي هات يا انا يعني جار عول او دركت ام بيجن جبوت جبوت شو قال لك اوزي قال لك جيك تشتكي قيمتها راسته يعني ميزوبوتاميا جور حياه انتابه حياه سيرتي از دو خازم كو برا السر توريزم دا ور الناسي يعني حرم ميزوبوتاميا جبو توريزم قال لك جيكي بقيمته هجاية راسته قال لك جهية جبوبي توريزم اخو قالك بيشنا ببن ما تقولن يعني كوبكلي تبع كولتراوي نتني كوبكلي تبع انا لسر دياربكر باطمانه مردينيزي قال لك خباتن باش تن كرن كولتور توريزم بقالي براستي فان 15 سالن قال لك خباتم قال لك لسر توريزم قال لك تشتم باش جبر كولاندن زحمت بچك باكي درنگ در دكفن جبر وي يكي جي كو دركت البته ودر بقيمت بي بالي دكشينه نفس بري اوا بو بري درنگ يعني الاركيولوجي gerekte hedi bir şoğlun lebele bakanın ma Mehmet Nuri Ersoy قال لك جاران دبي از كولاندن از بري دو محبو 45 roj bun kolandın ama ana gelek Türkiye'de gelek cihanda kolandın 12 meh devam dike mamasta İrfanzi ava dike mamasta İrfanzi gelek ki bere mesela 2008'dan 9'dan da xabatevi hineki bu mesela hedi bu ana bakanıma talimat dedi yani un bakın azı destek dedim. Jibovi va 15 salın liser arkeolojiye liser turizme liser ben diroke geleki tişten baş tenkren vaki mamasta İrfan Dugoten ev kültüra göbekli tepe em gerek turizma rota turizmezi ava çekin antabe gerek insanı ben mevan dest beke antabe ruhaya devam beke haya merdine haya cizire esas haya elhe batmani dura Hasan Keyfe teha Hasan Keyfe midyade dura vera Diyarbakır'e o haya Nemrude راسته نمرود چیزی که گلکی گرینگه و هیچ نمرود dünyada vek Nemrude ciyeki tüneye راسته ام ببین göbekli tepe medgot göbekli tepe vek göbekli tepe Merdin ziheye Diyarbakır ziheye her dere heye ama نمرود ciyeki ditine tane Nemrud dahiye و بسالانه جو سو هاتیه پاراستن نفسه 10,000 sale avaya zaten yani zran خرانه بونه او هیکل هیجی نبینه zaten تگاوا برید گوتن UNESCO جبو چه UNESCO هیه UNESCO tane nejbo ام ببین شر هیه جبو کو مثلا deprem dibe em deprem em çava bikin erdhej dibe erdhej da tiştin meyin diroki zrar dedin em çava em disa wana ava bikin yani em biparezin zaten mamusta İrfanzi ve erdheja a maraşe bu dura em komite ki çekirin u çun wan ciye da bajarındaki bajar diroki وان قال لك خباتن كي زي قيمه خباتن هجا وكرنا لي ازبر خبد من بطمان ازبار بطمان ايرو بچك قال بطماني كاو بيامي وجينات ازبار ما مدير خبد تنشتي از صابيجم لبطمان جغيني بان خباتا ما مسته وبحثا برتقاني انجي كر هناك استخاز من بحثا ويجي بكم برتقاني هجا وچكرنا لو رام بحثا توريزم يتكم بحثا تشتن ديروكيتكن evji jibo peş rojame jibo nefşe peşyame geleki hejaye ve o agahi kuam derdikim bige berdesti vanamsa jiber ve un xabatin çavat Bele es peşya ki tekrim mesela işte Pürtükhane es tişteki dinleyicim
Emin abi bu orijinali bejin GAP, Elbet. Dika Kalkınma Ajansı, GAP idaresi. Dvi var hani ki da mesela dvi peşe roje zaman proje hani ki QMC dikinç Hasan Kefera destek yabancı pırın spasiye mecmuan raji. Di Konya Pürtükhane mesela veya Xwendekar û Xwendevana da dvi warî da batman gelek peşketiye. Em dikarin mesela yani ki bipirsin jî îro di batmanê da di İstanbul, İzmir, Bursa dahil em derece yekemîn dane. Gerek Pürtükhane me avaya wî mesela işte mimariya wî gerek bu ava gidin jî insan kütleyine mesela işte kütleyince fayda distînin mesela sala 1922 da milyon ku 571 kes hattı bu şehit Şenay Aybüke je fayda dit bu. Van veriyanın ki ünkarın mesela ji wezarata meşbakanlığa mecbur pırsın. Çavaçı bu yani ki. Vakti mevki Pürtükhane çekir, biz cara yekemin devletame jive kütüphane cesaretten dünyaya da mesela dinava ketenava peşvaziye Pürtükhane. Ve navevi Pürtükhane dünyaya da jisi dahaba yek kütüphane ki ji eve akömer ve herhalde bir gera bivine yek şey Şenay Aybüke kütüphanesi bu. Ev jî ketna bu listede yani. Ve kütüphane ki vakti yüksazede derece kir, o herkesi rağbet kir. Di salekî da milyonekû 571 insan hatine ki birastî hemen hemen tamamı mesela herememe Türkiye xwestin şura kütüphane çekin. Mecid vî var yani ki da di sala 1923 da genel müdüremeyi geçti ve kütüphane ve hatta Batman'ı valiye mara ve protokol ki mesela imzekir. Mego ki çavak mesela işte ev kütüphane bu minak ki işte tamamen devlet amaraş Türkiye'ye di hizmeta Pürtükhane Xwendekar û Xwendevana da jî em dixwazin divê hizmetê da jî em bivine pêşkeş, em bivine minak. Ji wê bûnê pilot bilgi olarak mehev seçmiş kirin. Belki veka mesela tabii em piştam ekranê nabînim, belki ev Pürtükhane me werin tam heft kütüphane dinleyici, Pürtükhane dinleyici em vega mesela proje olma çekiliye. Hinek zaten hatiye şekli ki em diyem leytkin em jardin tefrişat Mart'ta da yeki veka kubine bir şeyliye em peşkeşi hizmeta halkı kubkin. Çar havziki şehir evi do ihala vanha tekirin. Ev çar havaniki çünkü bijin ki Batman modeli. Ya brastiyin ki jiveka Sidr modeliye meşgulat kire minak. Kütbeje mesela Bakure ve Başure ve Rojhelat ve Rojavay ve herkes bir piyekol arabas var ne ve kubgine Pürtükhane. Disaji mesela işte ve Pürtükhane Azarukik mesela Emre Van Püçükün kemjavdejin bebe ve çocuk kütüphanesi belki ücvega dekranı da be yekadinici emjirdi bejin ki mesela işte girin kütüphane yekakunomada enerjiye hukuk çedike ihtiyacı hukuk dine dinava parka kamazında bir izna xwedê yani ki mesela doy hala ve tekirin sebebi yani ki bir kadar belki emviyajı carkan ederken abi peşvazi em tekemine yarışmaya. İnşallah. Pır Türkiye kanun hoşki. Asya jil o habişeriye şu zaten hemen qadan. Li bajarê Sasyonê, li bajarê Kozluxê de hep Pürtükhane mazın me çekiriye. Ez dixwazim vî bêjim. Berî sê sala de aynı anda metgar bu 108 kesira hizmetê bikira. Vega 3900 insanı bir hevdura emniyet xirmanı ki van pine meyvanê xojwara hizmetê bikin. Van Pürtükhane menanî ki kubqedî veka 6000 insana da aynı anda dikarin emkarı jwara hizmetê ki. Yani hemen demede 6000 insan dikarin verin. Bu ederiz ziyaret bikin. Jüve bunu do hatta Türk Tarih Kurumu Başkanı Esçüme Bari Xwedê aracıman razı be Hacı Necat Nasrul Vakfiye Kamejeye. Keması kamet ihtisas kütüphanesi de jebut, Pürtükhane jebut. Evanji külliye ki çekir, ve Pürtükhane da ihtisas kütüphanesi ki çekirin. Vega inşallah ev bu bakanlık hameci emiyusa behevdura vaka niv protokole ki çekin. Ev ihtisas kütüphanesi ki ve hole dizike şehri Batman'ı da. Tam do yazda hep kütüphane çedibin. Evcit'teki hecaya yani. Yazda hep kütüphane çedibin. Hink şube meyve gahene. Hiç haberini ve adına çekirin. Şehit Şenay'e heye. Tevhid ve yazda hep Pürtükhanesi ki Batman'ı da. Jövüne duvarı Xwendinê da.
خزمتا خوندوان آوا خزمتا خوندکار آوا وان ایک ورن بخوازن جخورا مثلا لیکولین بکن پشکی تاریخا خو او مثلا işte لیکولین آجی بکن امجی توارا hazır dikin. Yani onu dikarın kese ku merak bikin wan jî dîrokî jî li wan pirtûkxaneya tiştên derbarê wa de agahiya wan bi dest bixin. Ama ne evteniye? Mego hizmeta xwendekar û xwendevana ne evteniye? Elbet. Ve pirtûkxane sadece nomada ji ciyê xwendin û kitabê tenê ve. Belki biraz ciyê mesela işte alaneka jiyanê be jî. Rast jî xebatê jî bêjin Mesela. we tiştên zanistî jî. Derbas bû ve jî dikar veş xura were li wê derê rûnê bi avakî ew hevalê xwe bi hevdûra mesela işte van kovarê mesela haftê veya mesela işte gazetê mesela işte heremî veya ji xura bi satrencê bilêzin veya ji xura penek bi avakî dinê xara kevxweş bibin ve dîsa belki nomada dayık vakti sebiyê xwedînin dixwazin mesela ew li derê mesela işte tîxa xwe bide destê xwe dişta çêbike zarokî heretê kevin ava mesela wan lîstkê bê zarar hem zeka wî geliştirmiş bike veya dîsa em bi tamamê millî eğitimê rewsa me lê xistiye em bi hevdûra mesela xizmetekê êwa dikin me gotiye bira kesê ku kütüphane nemîne ne dîtime nemîne bu avakî zikêwê de hem sînemayê me hene em zaroka tînin wan filmê ku mesela aynı zamanda jî wisa tişta de zanîn veya mesela dersê de nîşandan hem wat kefawan xweş dike hem edebekî dawan hem ufqekî ji wara çê dike wan xizmetê me jî hene veya li ser halk eğitim merkeziyê em lê dixin mesela kursê me nêzî 25 kursê me vêga dawa. Yani navendên perwerdêjî gelo kursê hene baş. Diwarê Me pir behsa pirtûkxaneya kir lêborînê dixwazim em hinek berê xwe bin dîse dîrokê dibe. Belê. Ez tişkî dinê jî tekrar izin ji mamosteyê xwe dixwazim. Ez tişkî dinê dixwazim bibêjim ez Hesenkeyê ve de tiştekî dinê jî me awa kiriye. Berê vêga mesela me basa Göbekli Tepe kir, em basa Mardinê dikin, em basa dîrokiyê wan dikin, em basa Geştiyar dikin, em bêjin aynı zamanda wêrnê wê derê. Hinek tişta jî me jî gotiye tiştekî ku li Diyarbekir tune be, li Urfayê tune be, weka mesela em bêjin jet ski, weka em bêjin dalış, weka ku em bêjin trekking, weka ku bêjin qaya tırmanışı, weka ku em bêjin mesela paraşût, weka ku bêjin kîvan awê dinê jî di master planê jî me hesabekê vê çêkiriye em Geştiyar wextê wêrin wê dîrokê bînin wê werin Hesenkeyfê hem dîrokê hem dîkî yuştura kêf bikin. Hem keyfê bikin hem jî cê dîrokî bibînin em bêjim berê mamoste ez vê bipirsim te dil heremê çandînî pir zêde ye û we jî bahs kir ya we got em lê dinêrin cihê ku cara ewil yerleşim ez bêjim an ku millet lê bicî bûye dest bi çandiniyê jî kirine yani çandiniya dîrokî demam lê dinêrin û aniha têkiliya wa bi hev re heye em bêjin yan jî di xebatê ku hûn dikin de tiştî çawa derket. Yani gavak tilledneri aslında hatta 10,000 nezi hevdu. Van çen salat yani nezi 10 sal bazda sale hem ki teknoloji per peşta çu hem cihini tişcüda bu endi hedi şu çandani hem kimdi ve hem ce degiştu pişti ve deneri aslında insanı avul hatta insanı ana gavatel avayı mesela çen sal beri ana cüda bu endi eve şehra vilaya çetkin yani avayı yekati dikati çetkin. Em bibla hevşame hebene. Eve gündacı ders bu apartmana kirine. Jiyan dughare. Jiyan dughare endi. Hatta ku evketedner yani emin 10,000 dahaji gavakutul avayı günda deneri avayı emdivin ilk çağ yani jiyan despeki hatta euro benzeri evin yani çoğu evin bir kerpiçe ciğer kerpiç ev kerpiçe çekirne bir kevra çekirne evkiye etli evki deneri yani etli çınandine jotkariye deneri evji nezi evdün çıkadı çe peştadı çe ve böyle bir gaya kirine beyra traktör motor derketi traktör derketi bir traktör ekirine avili daha insan hindik ve hindik ard ajot ne peyra daha para evkirine teknolojik pari evkti ve peştaçıya yalnız pişti 10,000 şuda endi tam cüda bu hatta 10,000 nezi hevdu yani per naveda per cudanine. پر جدانی نویدمی. از چند پیام بخوینم جسیل وانش مرا گرک پیامات نه دبیجی مرحبا دی بخانم دایکم گرک سلاو علوه دیگه جو پر هست که هر تمنیو تماشات که استیم دسته دایکات سلاوی و سرسرا سرچاوا از بردوام بکم مرحبا جورش همه میوانی ورگوتی از حسین و از مالبات اخوان حال و گهداری دیکن امج فرقی نه هگر هنکار بین چند گوتن على سر دیرو کا فرقی نه بیشن میگه لکی کیف خوش بین گوتیه و دمی بلا ما مستهنکش فرقی نه چند گوتن اجمر بحث
ما بحثا فرقینه ندکر راسته فرقینه زی گلک تماشاوانی من ببیرم آنی باجاره کی گلک قیمته یعنی پایتخت فرقینه گلک دمیدا گلک مدینه تا پایتختی کریه وقت دیاربکر سوره فرقینه زی هیه مالاباد یا فرقینه هیه مالاباد پراگ گلکی خوشه یا دنیا ده تنه مالابادی وقت نمرود مدگوت دنیا ده به نمرود دنیا ده tutuştuneyi Malabadi zi avayı Malabadi dünyada teneyi gelek peraki hoşa ve ki de Malaba farkine şikaften hasuni heye vek Hasan kif vek embeben dara gelek şikaften hoşayı براستی هین حسونی شکفتن حسونی از بارم ایرو دیاربکریان جه همه شخوره برن مثلا وقت گریفلا جگری امبیجن گبکلی تپه چیتره و بحثا شکفتن ورکرن و دبیج شکفت حسن کیف خوشتره نفسا دیاربکری همه کرن امبیجن حسن کیف گلکی هجایله و همه مینا که وجل دیاربکری درخستنه نه مین یعنی وک حسن کیف لبلک بچوکی حسن کیف به هزاران شکفته نظام belki ولاتیه ما بیجن حیرا آمه تدیج سر خوارنا مثلا بریانی سیر تو بریس لهف دیچن یا تماشامان ما بحث کر يعني ما قلت ما هناك بحث فرقينه بكن لبالي يعني حسن كيف قال لك باجارك مهمه وشكفتن بحزارانه يعني حسوني شكفت هنا لا لبالي نوك او قسم زنينه يعني فرقينه مدقوت باجارك قال لك مهمه وكيده مخاباتك دست بكريه فاب 3 ساله نافبرا پاسوره آقلپی و فرقینه که گنده که گردای پاسوره فرق لبله نافبرا فرقینه و قلپی ناف گنده ما کانیکایی ما کولاندن دست بکر و 3 ساله ام دوام دکن لکانیکا دا گلکی تشتکی عجب ما ایسال مدید گورستان زاروکان تنه زاروک کرنه گور yani bak gorin komine an juda ne neze hevin lebele em bibin awa çava buye vakta ku Hristiyaniye dest bedike avili zarokan nedkin vaftiz gere mezin be vakta ku mezin dibe vaftiz dikin Hristiyaniyeda avili awa bu jibo ku zarok mesela 5 saliye 4 saliye 3 saliye dimire vakta ku dimire dibe van ne Hristiyane gere emviya nebin neze em bibin kiliseye yanzî nebin nav kiliseye ji bo wî ji tenê ji zarokan ra goristanekî çêkiriye û 5-4 heb me gor derxist vana terê zarokin viya li arkeolojiyê da em bibin tiştekî pir ecebe heta îro me tiştekî wisa nedîtibû îsal me derxist TRT Kurdî carekî zî kir xeber em bibin xeber zî me çêkir yani ferqîn me digotin ji bo temaşavanê me em bibin ferqîn heqetin bi rastî bajarekî qîmete tenê ne ferqîn li Mezopotamya'da de bajarên me gelekî ciyekî xweşeyê mesela Diyarbekirê Eylê heye anaha Kültür Turizm Bakanlığı ûra xebatek dest pê kiriye kolandin zî dest pê kiriye gere em Eyl wek halfetiya a ruhayê em gerek em nîşan bidin em ya gere em bibin gelekî em ji bo turizmê em têxin nav turizmê bajarekî gelekî xweşin yani Mezopotamya'ya net farkine. Yani demem gelek ciye xoşeyi. Mesela anaha li Cizire xabatin baş devam dike. Li Cizire vek Diyarbakır'e kala heye. İç kala heye. Ura müze projeyeki müze devam dike. Ana yani emhatiye. Yani demem le dinerin mesela çıkas magot ya teknoloji peş diçe o kolandın zededin cihen hep cudatır derdik evine. Mesela her bajareki tişteki cuda derdik. Raste. وکی ده ام هم ترکیه همزی ام ببین مزوپوتامیه ما توریزم مزیده ما توریزم فهم ندکر آنها و چند سال ام توریزم ما قیمت توریزم فهم کریه برای انسانان مثلا دوچون قابادوکه دوچون آنتالیا دوچون İstanbul'e İzmir'e آنها توریزم هدی تن
عالیه هرمشی زده عالیه مزوپوتامیه ویا عنتاب دست پیکر اولی دست باطما عنتاب حقیقتا عالیه توریسم پیشتا چو دورا göbekli tepe آنها درما وی باشن yani gelek turist dere ama tane ne عنتاب و روحایه گره ام turist خون بینن Diyarbakır'e ببن حتى حسن كيف حتى جزيرة حتى مردينة أو جيك هم هرمان بقرن يعني توريزم حقيقة براسي قيمتها يعني راسته مثلا müze adı da mam digerin tiştaheri zede am dibinin xamle jinane و دوان کلاندن adı emle dinerin mesela brasi em dibejin ya takı yani ju xamle o xşre jinan bejin de hem müzeyanda em bana dibinin çekijan müzeji em wana dibinin dinawan kolandın adı zede dert kevin em tkarım bejin wan hayamin bereji jin لسر خمله خو geleki sekinine امکانن لبل تنه نجن yani va جگور bilima 2 milyon salake insan هي 180,000 salake insan vek ma jiyane da dünyaya da her deri de insan هي rastlı lebele neze 12,000 salın ki insan jukura cik çekirine ben yani bajar yani gün çekirine o üretime yani bizanaate bir teknoloji zid 12,000 salın destpekiriye lebele xemelandın geleki kevnin. Yani roja da xemelandın ez bağırım heye ne? 5,000 sal. Mutaybeti emji. Taybeti evejina mji vekat müze metevada ditiye vekat bazı evan guhari evan ristik evan her tişte o olsa bir nakşe hoşike. Lebele emnikarım beben wana jinin. Yani beri merzi جي خملاندني حز ذكرن يعني الموزه Diyarbakır'da ما بحث كورتك تبيجر كورتك تبيدا كورتك تبا وك فابريقا بو نب للسر تاني جبو خلكي كورتك تبي وان خملاندني خو موريان خو شي ذكرن قاسي 110,000 تا حب موري دركت 100,000 زيادة الموري دركت ام يفهم ذكركن تاني نجبو خلكين كورتك تبي وانا اخراجات ذكرن دبرن مثلا جارجانا فراقن كورتك تبي مثلا حسن كيف در دكفن يانزي الروحه در دكفن مثلا حسن جوبكلي تبي فراقن كورتك تبي در يودا مم تكرم بيجن بازرگانيات نابر اوان دجي زيده بويه 12000 سال بري بازرگاني هبون تجارت هبون او تكنولوژي بازرگانيت چه راست بازار كي چه باجار يعني و موريان تاني نه اجنايه اي ميرانزي ميرزي اهو او جيكره بحر اخوه تمام ام چه بيجن و او جيكره بحر اخوه ليه مثلا اف بالا دكشيني دمام لوان تشتادنيرن جي انها خوشكترن هما بيجي وقت تكنولوجيا النهاية امتكارن وصا بيجن يعني دمكي براستيجي geleki peşketine dvi varide. اساس بري يعني ديروك ما ديروك ما شاش فهم ذكر ما دقوتن بلكي انسان بري تشتكي نزانه جاهلا ام ببين تكنولوجي تنيي تشتكي نزانن لبالي وقت اركيولوجي ما تفهم ذكر ك انسان بري لزنعات زانه خملاندن زانه للرسم تشدكن لسر ام فراقن لكورتيك تبين سر كفراندا جار جارنا ام دنيرن وك زنعاتكارن ام ببين بيكاسوي وان خملاندن خود شكرنا يعني دست خطاوان باشه يعني geleki başın wana insanın bere insanın neolitike yan insanın paleolitikyan ne cahil bun be iro yani em ben jme belki zedater hünerin wan baş bun em ben deste wana sıvık bun çava İrfan Hoca got ya got teknoloji peşketiye insan tembel buna beğiret buna em her tişte diş teknolojiden evi heyami her tiş bir desta da çekirin o pır kıymet yani biraz tamaşavan me veren careki muzeya Diyarbakır'ın wan fraqin kortik tepe binerin anaha emnikarın wana çekin kesin yani براستی امن کارن چکن İnşallah امورم ببینن yani میدم med gotin ya خلکن نولتیک خلکن پالیتیک نه جاهل بون geleki milletin zanaatin haz dikirin xabatin surrealistin çetkirin ya surrealistin eku mesela be hayal xun xamlandiye hayal xu ser kavri xamlandine evji çıkası cihatine dertxe meydanı embejin zaten فراقن وقتا کو فراقن کورتک تپه چونه حسن کیفه چونه روحای چونه بینگوله ام زانن کو بوان انسانان ل ام بمن ازمانه زانه
ام ريزانه زمان زانه يعني نجاهيلا يعني هلبت وكي إرفان خوجا قلت عقلي إنسان هاي خودت تعالج رجع عول و إنسان كو أم بجن خلقان ديه هشو ميجي دايما تبده از إيوه هيا مش يقول هيا ما خو تشتين بويرنگی چیکرنه و دمی می موزیک که گهداری بکن نور حیات شو سخم لی خوب خوب کرنه ما گفت ای جنانه ما مستد بینا میرجی حز دکن کامل موزیک که خوش گهداری بکن جکاله کی پیرا تبوی قلو جبوكك بدورة تبوي هيفي جتياكي خمجين تبوي روناهي جدلي من را بيرو باوري سكيد جيتشو لكولان انتاري مرخوا سكيد جيتشو evinawi bu şevda bu roje evinawi bu şevda bu roje denge belure hur hur de bari شوق ددا کلان انتاری دنگ بلوره هر هر دباری شوق ددا کلان انتاری Ez tücüvan bun, karger bun, evina dileme zagros bun, dışevektari tücü dilimin xemgin bekesma bu dilimin xemgin bekesma bu heylalimin limin daye heylalimin limin daye dil rebene bekesmaye heylalimin limin daye heylalimin limin daye heylalimin limin daye dil rebene bekesmaye heylalimin limin daye heylalimin limin daye Spas tenge tahre benur hayat inşallah bejin benim amosten ve de mevzu saçva bepirsim na bugüşti damamlı Türkiye denerin şaliye cendiroki ve müzeyan ve yanji ev cenku ketne UNESCO'ya de der ve ovalet raş çavaya anji benim Türkiye çava baştır bir de nasand Persaka program bu gerek hoş bu gerek persaka hoş bu biri vega mesela vekavid mesela bajare duriki ahasenki ve vakti mugo hatiye qeydkirin tescil tarihavi mugo haşti viyek
demek emsa em gerek paşbay em gerek paşmane ciddi ve kahasne kevet haştı ki da hebenu ökürün. Hatta haştı ki da Ali Avrupa herkes zaten koloniyi o kazandı bunu. Kültür Turizm Bakanı ve Sayın Mehmet Münir Ersoy işteki gerek heyecan mesela da mezrandın. TGA, Emciradın Turizm Geliştirme Ajansı ile kısmında da mezrandın çekir. Mesela bir mekanı dava kirin. Vega بده زمانه لحشته دولتی artık mesela van seneki de tuhaze bir de naskin bir de bir haşte zamanı tanıtma var mesela naskin Meşte zamanın ha cihen diroki ten dana sandın mı? Bu avak yedine tekrar mesela Kültür Turizm Bakanlığı, Kültür Vakfı Müze Genel Müdürlüğü de birimek iyi ava iş çekiliyor. Beri vega bahsa mesela Van Müze Mühendisliğin Brastit ve Geharil Berlin'i Peygamber Müzesi bineri ve mini gerek mesela işte hem üyeleri tercümanlara çünemeleri. Her caret edimini haber adatı gotun İrol İngiltere berheme meykü mesela işte ben nizam çen sal sal beri çüne hatta vederi carkaneli Türkiye Cumhuriyeti ve geliyor yine vandat yarine. Rastı. Ve ahnekal Amerikat dine, Ali ikiş Ali Güney Kore dine. Ez bu çümel mesela ve müzeye eve Berlin'e gariyame Jisadi bist belki tam berhemi meyvanlara ki zamanla beri 1912 veya duy tarihi da bir nevede ve şuradaki müze da nişanlıdır. İşte buna güvenen ki kaçakçı dinekin mesela halış ne dizin ne vandara protokoleki ve birimeki hoşi hecat çekilesi ki daire başkanı ki mevsada aday çekil. Gidiyek mesela Likija devleti Likija sergiye vaktak mesela işte ki be sergiye tedbini hemen leydikın o protokol nevamavan devlet hatiye çekilin van eseri meykul vandarane dolayısıyla dihal nevre derhe mazatı ki bu froşe. Vakti üzerine mazatı bu froşe kıymet kırını frotanı zordu be. Kırını frotanı vakti ki kıymetsiz bir ve çayvan kaçakçı yani ki ev defineceği daha fazla değil tenezili bir ayın hakin. Yani biri belki gerek hoşa spasyameş bakan emara gerek turizm geliştirme ajansı gerek ve var yani ki da hizmetteki gerek ecate girin. Este mesela bir sualate ezvit zanım. Beri mesela işte belki avega biraz Müjdat Bey basa harba 19 harba mesela işte cihane cihane pişti dünyayı nubhate siyah gotin ev mesela cara ve khıra curu harbi falan dünyayı da şevin ama hani kişi mesela işte hani ki tevteda şerikin ve gatedime basa Hasan Kefekir en basa kitkin en basa hürriyatkin en mithaniyatkin en basa dozda medeniyet atkin em dibejin ki dolayısıyla ve mesela hani ki da ev Hasan Kef ne Ahmet Tenebiye Sümeriya biyeci Mitaniya biyeci Persa biyeci Roma biyeci herkes satır vediri jiyan kiliye ev şehri insanlık heye Jüye bu ne? Jüle vakti ki ev harbi hani ki iş çevin dünya hevji bir keve di saji mesela beni UNESCO'da hemen iktisada emdikarvın muhafaza yapın emne hele mesela zede perişanvın mesela neyle harabın yani. Jüye bu ne? Devlet ameci nomada şekilde cezasım itiraf bugün. Evet. Dediği vakti özel derket bu özel mesela vakti ki basa turizmi hazar milyon iki kez herkes jürigotan hayal. Evci bu rastı hayalimin biz oraya hayalimci nikahın zaten işte bu ezninin haber avego. Em turizmi da ülke olarak henune. Tabii ki emnuneyi zeden peşketine. Havati mezede mesela Havati Kültür Turizm Bakanlığı ama zede mesela işte Havati'ni girinktike. Jüye bu ne İro emhatine ketine mesela işte Türkiye mekak bejin emketine Süper Ligi. İro İspanya Arap, Yunanistan Arap, İtalyan Arap emketine peşvazi ki ve yarışmayı. Digerek noktada emketine peşyavan. Ve dvi var mesela UNESCO'da köheli divan yani ki mesela bir kere namzet bir şey UNESCO'da tekabili mesela garanti kayıtlarına UNESCO'da ji havati gerek cahine. Tabi serivan tamamı tiştilaji disaji bar delser bilim adam yeme mesela van insan meyzana bakar üç fark hoca. Evteyn qazi dikin mesela jmara likolin dikin araştırma dikin nakşivan yazıyı külvedirin nivisani ki servan eser attinin le dine ispatının ki yani keji layık bir şey mesela bir şey namzet UNESCO'ya. Mesela iki vakit Hasan Kefeci
peşe rojede ve namzeti UNESCO'ya. Rastım. Evci mutlaka bir roje gibi. Zamanı kendik da 21 eser, 1000 eseri tamam dünyada 21 eser. Yani ev bejeka baş. Ya da UNESCO tişteki gelip kıymete yani bir ne baş, tiştekindiki. Nizam bersivater de bu saat pırsmı. Yani mi Türkiye'nin hadına cihanı da jaliye turizmi ve çavatın askeri. Türkiye zaten ne var cihanı zaten bir gerek peşketiye. Hele mesela işte İsrail'deki hedef ama mesela işte 5 milyon insan bu mesela 5 milyon insan hatta vediri. Tabii ki hatta vediri civan geçtiği zaten vediri hinkici mesela vediri erzani he bu seri kesis şeveki mesela haftaya dolar mesela belki masraf fikir masraf evanj de bu ne vakar ne dolar de bu ye. Je bu Türkiye kütübejin bütçe açığı. Dvi var yani ki de mesela işte ev turizmanı ki zede Türkiye mara devlet amara hakikaten hevaltiki hoşlukike. Aboriye ki baş yani. Aboriye başı hevaltiki hoşlukike. De peşe rojda esp kanaatamı da Emin başlar. Emiro de devariş emiro 6. bin emirne çara emirne siya emirne belki bine yekemiş yani. İnşallah embejin çend peyama berdevam bikim Muhammed Abdülfettah Şandiye. Edibe hanım tek işte bu dakikada işte fazla. Elbet kerem bikim. Felsefe mesela devlet damet şekilci edibe turizm geçtiyari mesela ne sadece sevmeye çağırma bir mesela tamamen sare da Doğazdeman. Doğazdeman mesela berdevam bikim. Zaten bakanlık hamle ve tamamen memleket medvivari da dikhavetin batmanı emji dvivarani ki de gal serçiyay mereto ki seri mereto dereki hem jevze meremana hemen hem beri mesela Şehbazit evci ama Müslüman aye ki de diro ki de jder bast be sürekli navavana da sürekli hoşi hebiye haftaki ev haftaki ev idak ve havra devam kirne bir proje mesela işte festival ki şekil mijina Müş pande Davos evi ben sasyoni. Mugo şehriki küçük fark tesire yamazı ne? Ev Davos. Aslında ev meret öğemeci içteki yusaye. Ve avaki meret galebeşe minara güneydoğuya mesela ev meret o. İji termale ki mesela termale yameci ser riyah sasun heye. Ve gavan hinki proje yusayım çetkin ki numada Zvistanı ji turist verin. Gerek şura mesela ser berfe ökatin gekipkin. Veya peş ve her kayak çepkin. Yani turizma Zvistanı için aynı zamanda yine mesela Bato Termal Oteli, de Kom Manastırı vega mesela Kom Manastırı Meryem Ana Kilisesi van her yani keji kanaatamda endami kurulu cilvedire işte mamuste hecal vediriye meşandı bu zaten işte proje van şandı bu zaten tescil jateklerin. Yani kurulsa onay da bu. Emed vivari turizma Zvistanı da ji emi gerek haftin inşallah. Me peş bakın inşallah az bejim az çend peyama bakhoynim. Laura temaşavan dibejin çmam peyamı mena khoynin. Merhaba gotiye Muhammed Abdülfettah gelek Slav şan necmevani emre ser çavaz bejim. Haydar Bek peyamek şan diye ber ya Haydar Bek az a Muhammed Tuncel bakhoynim evjiri haye her tmjmer peyama dişeni dibeje bu her sev mevani tez gelek spaskim ku diroka mededine nasandın divem le diroka khodi derkevin malata va rasta ve divem khodi derkevin. Merhaba az Haydar Aktar jmamusta İrfan Rez dixwazim vê bipirsim ser dîroka medreseya Sora Cizîrê ji me re karê hinekî behs bike Slavaş İhsan Hoca re dişênim gotiye mamoste me behsa helbet pir her cihê herêmê heta ji destê me hat mekir lê dema me jî hindik me bi kurtasiyên behsa medreseya Sor bikin paşên behsa kelha zerzevanê jî bikin wê pir baş. Heremê de ew qeciyê dîrokî heye endî sıra nayet. Dem têrî nake ne wisa. Evet, cizîr be ew kir tabii aslında Mehmet İhsan Bey müdüreme bahsa cizîrê kir bahsa Hasan Keyfê kiş beroyê me cizî parî paş dema aslında min hêja devam bikre me Kürt derbas kese çum ruhay derbas semsut edbun döde me derbas cizîrê jî bûne ana cizîr jî şehirkê pir qedîme yani di nava Mezopotamya Jêrîn û Jorîn da aslında weka Pirkiye gava ku ew kî ordiyê İslamiyetî jî ku hatine de Anadolu'da aslında awilî cizîr ew kirine fethkirine ji wê de hatine inca me behsa El Cezerî kir El Cezerî jî aslında bi eslê xwe cizîrê ji Kürtlê cizîrê cizîrê gava ku te denêrî cizîr jî aslında di alî îlmê de di alî çendê de şehirkê pir pêşketiye qedîme inca medrese Sor di dewra aslında avana pir eserê cizîrê pir jê di dewra bekî cizîrê de hatine çêkirin. Medrese Sor ew kawê eviyaya yani cihê de pir alim derketine.
Tabii de hereme de aslında medrese kapır mühime. Nasıl? Dolayısıyla alim derken ince gava koyam cizire binerin cizire ciye memuzine ki ana kıbavan löydeye cizire da avek müdürü Müze Diyarbakır Müjdat Bekü Gugu kelavan haya aslında kelavan ji benzeri kela yani kela Diyarbakır navendi yani işgale Diyarbakır ana diyor da ji şuhle dest bekir evci inşallah ve müze ama kela akon eve hem tikari açık müze olarak kullanmış ki hem tikari arkeoloji müzesi bikiyüyedi. Yani Cizir Bajar ki kevne aslında hereme de aynı zamanda payitahtı ilmiye ki tüloji usane, cizirci usane hem de pır eseri dirokiyene. Kavakam varın kela zerzamanı yani mamosteme Aytaş Coşkun ve lekolan etke jiberuye ana da ukama da yani evkamci avana aslında ciye neve yani ana devlet ameda herema ameda Türkiye'de herkesi her tişti haberde de jiberuye emdvi hali damana yani çünkü herkes her tişti dizane. Tabii her insan ki uzmantiyavi heye her insan ki beşaviye şuklavi heye jiberuye mesela spır ciye ki havale meydineli kolan etkin espır bahsanakim yani Müjdat Bey karu bahs. O da hem bir bari beden sermeli Müjdat Bey. Zerzaman jibuy Diyarbakır aslında ana ciki girinke kele yani nuderket orte evka mitra sejilüye yani tapınak mitra sejilüye hem kele olarak hem tapınak olarak jibuy turizma Diyarbakır ciki pır mühime ince ciki hoş hem nava Merdin Diyarbakır nivi tabi nivi Merdin dadmine nivi Diyarbakır'da ana farkını ya go bahsa mene ki از چند گوتن که وقت ما هوا چند گوتن اجی سروی ببیجم. Kuzenki basta diyor ki farkını bir kere. Çünkü şahidim zede mesela xavatiyevi li koloniyevi servi vari hebumuş komici diyor az teklif mi edibe kanı birazdan irfan yani 2 saat ma got dez barım 2 saat şmara keman inşallah jark dem berfretir di sabah kürtasi bebejim derbasım ana el heremi de 1000 ravirda heremi şuhliyet kim gün gün gar mesela serti gün serti gariyame Merdin gün gariyame Diyarbakır yani projeme hebu yani proje çava ortaçağ ve sonrası Diyarbakır'daki kültür varlıklarının tespiti jiberuy 2022'da da qadiya ana emni visandi etkin Pürtükame derxin jiberuy Diyarbakır cez gün gariyam de ardhejeda semsuteci gün gariyam ana gavakul Diyarbakır'da ne aslında navçay Diyarbakır'da farkın pır navçaka keme yani gora hanik evka yani gora farkın ya dvenj Diyarbakır kemtire amede kemtire ama via via empır nizam çünkü avane yani dven ya tarih bize yalan söyledi çünkü kulle kolani der çıka kolan be diyalog afka paştadıçe. Yani ana da Diyarbakır'da emkarın bevejin en ciyekem Bismillah Kortiktepe. Gora kolane ama gora uketmeli mesela şirkette Hasuniye megoya aslında pır bahsa Hasan Keyfim nekir çünkü müdür bey şu bahs ki aslında tabii 1004 hatta 1016 kolana Hasan Keyf'de şukulim Ali Kariye hoca bunji 4 sala Hasan Keyf aslında şirketi de heremeda en per şirket Hasan Keyf'de hane en şirkette kemin çünkü de kebri çemi Dicle denerin jiberuy şirketi Hasan Keyf'de heremeda aslında en evi mühimin neyse hem disevarın farkını kavak deneri yani ama mamuste hatta 1970 jiyana xalqi Hasan Keyf'e بجياني سكيوان بغارة دويل سروي نافا برجيدا بو يعني يعني جيان هجلور هف جيان بيدر بو يعني لو ماني شكفتي يبرب قيمتن بلي شكفتي ام بيجن جبو ما تدي جانات بيون تشكفت هذا مزن بونه جبو ما كرداش خوش شكفت جرينج نفسا هر قسم لو اندرا مزن نبونه جي د فارقين تيغرانا كرتا يعني پایتخت ارمنیا اش tabii تيغرانا كرتا او كي الدوره بيزانسيا باجار که ارمنیا مهمه به سوریه خو
پرچی ما بحث که نکر مالا بعدی که چه برز مجدات بک پر جیهنه لی وقتی متنه مخابه از دیوارین لخوازنه گواه که ام در باس اگلی دون اگلی اصلا د قبر پیغمبرانه جوی در باس روحای دوید ریا توریزم کمه گویا گوبکی تپش خواه بول بولگو گولا ماسیایه شهر حرانه لویده جی کولاند و شهر که مهمه لسمسوت نمروت گواه که اردهجان بو رویا سه و یا چارا ام 5 حف ماموسته به مزا اورفای را درکتن مده 1000 kilometre rekir. Van eseri dirok yani ciye ki koland ve o ciye öğren yeri tişkiyetine en per herkesi Nemrut merak kır. Çünkü Nemrut dirok helbet giringe. Cike giringe be insansız hava aracı kamdı ya bu suret kışanda çünkü emin kalın derken öyle. Hatin ki tişkitine jiberiyor ki berf her arde bu Prauk ne bu? Lisem suti aslında pera antik kentiye elvedeci kolandı. Elvedeci cike perzahme yani değeri medaci pırında des atada mümkün bana tabii biraz kusuru menene. Şüpheli az epey bir davi bistinin muhabir. İnca da hinki vecin car kadını da hinki edine vecin. İnşallah bernameye gediyiz gerek spas kimci malava ve car dediğiniz peyven adımız beri goten avay davi bistinin az beri xab ma mustamjdan. Gerek spas kim iro basa hereme kir herem cike دیروکیه گره آنات او سوال جو احسان بای پرسید نوامو Avrupa'ya da çi farkı? Avrupa'yı zu aslında dirokava nuye ve kava mekemnine o duan da eseri diroku cihendikin wan zu diroka xunas kirine eseri xunas kirine jwe خوی درکتنش بروی توریسم آن پیش داشته امروز چند سال ما دست بکریه انشالله گاه امروز پیش دارج گلک سپاس کم جهم هم گلک سپاس کم پروفسور دکتر İrfan Yıldız Malav بابان آگاهی هیجا بله مجدات گیزلی گل به کرتاسیت بسا زرزوانی جیبی که ما پیچک از بارم سروینه سکنیم پاشجی از گوتنه تی داوی بستیم سرچوان کلا زرزوانی 2015 da kolandın dest bekir mamostayme doçent doktor Aytaş Coşkun kolandın yaxu devam dike kela zerzevani zî wek göbekli tepe va çend sale gelekî ji medyaya da ji xura cî digire ji bo çi ji bo ku wira ciyekî derket jêra em dibên tapinaxa Amitrasê tapınağa mitrası vakta ku derket ji medyaya da gelek cî ji xwe dît tapınağa mitrası çiye mitras em bibên olekî dînekî berê ye nêzê 3000 sal berê em kanin bibên wan baweriya ê ku baweriya agirê dikin ê ku baweriya rojê dikin ji dîne wana ye nêzê zerdüştiye ye dînekî nêzê zerdüştiye ne zerdüştiye ne zerdüştiye ama em bibên li zerdüştiye zî gelek tişt girtiye em bibên van baweriye ê ku hêvê dike yani sînê em dibên jêra nêzê wana ye ama dînekî ji xuseriye wexta dema İmparatoriya Romayê da gelekî zî pêş da çûye ama wexta ku Xristiyaniyê derketiye Xristiyan tî bûye em bibên li dîna Romayê ji dûra dîna Mitrasê qediyaye ji bo wî va çend sala kela zerzewanê gelek ji xwe medyaya da cî digire xebatên gelekî baş tên kirin hakikaten bi rastî mamosteyê me Aytaç Coşkun zî gelekî xebatên xweş dike mervekî xort e genc em bibin ji bo ku wî enerjiya wî pir e gelekî xebatên baş zî dike mamoste İrfan got ciyê wî gelekî xweş e nêzê em bibin li aliyekî Mêrdînê aliyekî Diyarbekir ser rêya Diyarbekir û Mêrdîneyê ji bo wî turîst kane rehat here çûna hatna wê em bêjin hesane wî rehat e dûra ez ewilî dixwazim ez sê heb tiştekî bêjim yekî müdirê me İhsan gelekî xweş digotin li aliyê turîzmê Tirkiye em bibin dewletekî nû ye lêbelê aliyê me yani Mezopotamya, Roha, Diyarbekir, Batman, Mêrdîn hîn nû ye yani hîn di nav wê nûbûnê de em hêjî nû rast e
انتاب و روحا هنکی باشه درماوی یعنی عالیه توریزم لبل دیاربکر هدی لخباتن خوش دکه از میناکه کی بدم وقتا کو از بو مدیر موزه دیاربکر 2022 دیان دا 47,000 هات بو موزه دیاربکر ام ببین گروک مدگوت یعنی مقبول ندکر مگوت یعنی 47,000 لترکیه دا موزه دیاربکر است آوا ببین لترکیه دا موزه دیاربکر ام موزه کی خوشه دبی تو زیاده بکی ام بیجن نکسته دم آمنه ماشی بر یعنی مگوت 47,000 گله کی کمه مقبول ندکر من işte و خباتی خوب بیرنگی ما خباتن خوکر و 2023 دا ما 47,000 گروکن خو مکر 131,000 ایمان آواز و ما رکور کشاند یعنی لترکیه دا اکو ان زیاده ما گروکن خو زیاده demek ki خباتی başkırına de borin avat fazım demamen ne majber kusure ne mezinin Müjdat Gizligöl Müdürü Ziyad Diyarbakır gerek spasyon az gerek spasyon kem TRT Kurdiye و Mehmet İhsan Aslanlı Müdürü Çandu Turizmeye Batmani Malavaji Yavaş bovan gotunu agahi neja me basa festivali xunekir evji bername ekedin van festivali mecizede gerek hejabun bir valide jeme rojki inşallah be durak İnşallah carek edin estej davet kim inşallah rojki ve bername et xazım Lemorkirak Manastırı emvediri mesela bir İnşallah mesöz ava girt inşallah hemi verin ez davet kim İnşallah ve ezbar mraydari meji bistine me behevre verin malava Nur Hayat Selen malata cevap dengete hoş ezeci xatire xob xazım paşi müzik kem xalas bikin ve temaşvani meja sebeb mevan و مجارن جدادی سمل و در بن همان ساعت ده بخاطر و وجیل خو باش بنیر Vanke can dil girtine zeryamen Vanke can dil girtine zeryemen Kübü çevre şarhaye Vanke can dil girtine vak zeryemen Vanke can dil girtine zeryemen Vay kübü çevre şarhaye Rehamayed navgula زريامن رحمايد نافقلا آي زريامن قلدانين نافدلا واخ زريامن قلدانين نافقلا زريامن ويهون شبر شرحاي قلدانين نافدلا واخ زريامن قلدانين نافدلا زريامن ويهون شبر شرحاي